Башқұртстан авторлары, композитор Рауф Сәлташев, шағир Рамил Шырағұлов. Үш, йөрітмә. Мына сіз яшьләр балақайлар, қызлар, егетлер. Үш йөртергә ярамый, сүз йөртергә ярамый. Гүнах. Йөрәгеңдә үш йөртмә, гомереңне кыскартып, саваплы гамәлләр кылсаң, Xudoy rahmati ortar. Savobli amallar qilsang, Xudoy rahmati ortar. Rahmatli ishlarga naql, umring bo'lar jannat. Ming belalardan qutqara, ixlos aytilgan rahmat. Rahmatli ishlarga naql, umring bo'lar jannat. Ming belalardan qutqara, ixlos aytilgan rahmat. Yuragingda o'chirtma, yo'llaringni chuvaltib, boshi nafrat tog'i bo'lib, joningga kirib yotir. Boshi nafrat tog'i bo'lib, joningga kirib yotir. Rahmatli ishlarga naql, umring bo'lar jannat. Ming belalardan qutqara, ixlos aytilgan rahmat. Rahmatli ishlarga naql, umring bo'lar jannat. Ming belalardan qutqara, ixlos aytilgan rahmat. Максим Морозов, saksofon. Alina Aysalu. Yürütme yüreğinde, aşık bulsun düğenin. Şefkat merhametler kılıp, döksün senin ömrün. Şefkat merhametler kılıp, döksün senin ömrün. Rahmetli işlerge naql, ömrün bulur cennet. Ming belalardan qutqara, ixlos aytilgan rahmat. Rahmatli ishlarga naql, umring bo'lar jannat. Ming belalardan qutqara,